हेलो फ्रेंड्स, आज आम आलोचना करने जाऊँ जूनियर टीचर बोथ पेपर 1 एवं पेपर 2 पर उपयोगी सीडीपी रो किछि बछा बछा एमसीक्यू। ओटीटी तो सरी जाइए जे कौन से मुहूर्त भी आमर जो असिस्टेंट टीचर बा जूनियर टीचर नोटिफिकेशन बाहर कर दे पारे। तेणु आपण मैंने प्रस्तुत रहतु एवं जो मैंने आम चैनल प्रथम थर पर आसती कि चैनल टी सब्सक्राइब करना दयाकर चैनल टी सब्सक्राइब कर दिंतु जहाँद्वारा आपमती परीक्षा उपयोगी भिडियो गुड़ाक आम चैनल पाइपर। आज आम आलोचना करुँ जूनियर टीचर और असिस्टेंट टीचर सीडीपी विभाग किछि बछा बछा एमसीक्यू। चलतु आरंभ करवा। पारदर्शिता शिक्षण शेष पर्यायटी कौन? प्रथम प्रश्न होउछि पारदर्शिता शिक्षण शेष पर्यायटी कौन? ऑप्शन ए पारदर्शिता स्तर निर्णय, ऑप्शन बी सोपान प्रस्तुति, ऑप्शन सी शिक्षादान, ऑप्शन डी तालीम। यार सठिक उत्तर हो ऑप्शन ए पारदर्शिता स्तर निर्णय। बुझीगला। चलतु आम परवर्ती प्रश्न को जीवा। परवर्ती प्रश्न होउछि शिक्षा मनोविज्ञान शास्त्र अध्ययन द्वारा शिक्षकों की लाभ हुए? शिक्षा मनोविज्ञान शास्त्र अध्ययन द्वारा शिक्षकों की लाभ हुए? ऑप्शन ए विषयगत ज्ञान अभिवृद्धि घटे, ऑप्शन बी सामाजिक प्रतिष्ठा लाभ करते, ऑप्शन सी विचार और चिंतन शक्तिर विकास घटे, ऑप्शन डी शिक्षार्थी बुझा शक्तिर विकास घटे। यार सठिक उत्तर हो ऑप्शन डी शिक्षार्थी बुझा शक्तिर विकास घटे। बुझीगला। चलतु आम परवर्ती प्रश्न को देखा। परवर्ती प्रश्न देछि मास्टरी शिक्षा व्यवस्था रे निम्नोक्त केउटी को नियंत्रण करा जाय थाए? मास्टरी शिक्षा व्यवस्था रे निम्नोक्त केउटी को नियंत्रण करा जाय थाए? ऑप्शन ए शिक्षादान समय, ऑप्शन बी शिक्षादान विषय, ऑप्शन सी न्यूनतम शिक्षण स्तर, ऑप्शन डी शिक्षण उद्देश्य। यार सठिक उत्तर हो ऑप्शन ए शिक्षादान समय। परवर्ती प्रश्न देखिए आम। परवर्ती प्रश्न देछि शिक्षादान समय रे करा जाउथिबा परीक्षा क्यों प्रकार मूल्यांकन? शिक्षादान समय रे करा जाउथिबा परीक्षा क्यों प्रकार मूल्यांकन? यार सठिक उत्तर हो ऑप्शन ए गठनात्मक। चलतु आम परवर्ती प्रश्न को देखा। परवर्ती प्रश्न होउछि शिक्षण क्यों प्रक्रिया बुझाए? शिक्षण क्यों प्रक्रिया बुझाए? ऑप्शन ए आचरणगत परिवर्तन प्रक्रिया, ऑप्शन बी गुणात्मक विकास प्रक्रिया, ऑप्शन सी अभ्यासमूलक प्रक्रिया, ऑप्शन डी उपरोक्त समस्त। यार सठिक उत्तर हो ऑप्शन ए आचरणगत परिवर्तन प्रक्रिया। बुझीगला। चलतु आम परवर्ती प्रश्न को देखा। परवर्ती प्रश्न देछि हिट द आयरन व्हेन इट इज हॉट। यह क्यों नियम उपरे आधारित? ऑप्शन ए प्रस्तुति नियम, ऑप्शन बी अनुशीलन नियम, ऑप्शन सी फलाफल नियम, ऑप्शन डी कौन सी नुहे। यार सठिक उत्तर हो ऑप्शन ए प्रस्तुति नियम। चलतु आम परवर्ती प्रश्न को देखा। परवर्ती प्रश्न देछि किए तांको शिक्षण तत्व उपस्थापन पाई गोटे बिगाड़ी नहीं परीक्षा करथिले? किए तांको शिक्षण तत्व उपस्थापन पाई गोटे बिराड़ी नहीं परीक्षा करथिले? यार सठिक उत्तर हो ऑप्शन बी थर्नडाइक। बुझीगला। चलतु आम परवर्ती प्रश्न को देखा। परवर्ती प्रश्न देछि केउटी शिक्षण प्रक्रियार लक्षण नुहे? केउटी शिक्षण प्रक्रियार लक्षण नुहे? ऑप्शन ए चित्र अंकन करवा, ऑप्शन बी कथा कहवा, ऑप्शन बी बिंदु जोड़वा, ऑप्शन डी साइकिल चालना करवा। यार सठिक उत्तर हो ऑप्शन सी बिंदु जोड़वा। चलतु आम देखा नेक्स्ट क्वेश्चन। केउटी शिक्षण प्रक्रियार लक्षण नुहे? केउटी शिक्षण प्रक्रियार लक्ष्य नुहे? ऑप्शन ए निरवच्छिन्न प्रक्रिया, ऑप्शन बी व्यवहार परिवर्तन आए, ऑप्शन सी एक सामाजिक प्रक्रिया, ऑप्शन डी एक आमूली प्रक्रिया। यार सठिक उत्तर हो ऑप्शन डी एक आमूली प्रक्रिया। चलतु आम परवर्ती प्रश्न को देखा। सेम क्वेश्चन
ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି ଶିକ୍ଷା ମନୋବିଜ୍ଞାନ ଅଧ୍ୟୟନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ କିପରି ସାହାଯ୍ୟ କରେ? ଶିକ୍ଷା ମନୋବିଜ୍ଞାନ ଅଧ୍ୟୟନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ କିପରି ସାହାଯ୍ୟ କରେ? ଅପସନ୍ ଏ ପଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ପାଠ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ। ଅପସନ୍ ବି ଦେଇଛି ଶିଶୁର ପାରିବାରିକ ଇତିହାସ ଜାଣିବା ପାଇଁ। ଅପସନ୍ ସି ଶିଶୁର ଶ୍ରେଣୀ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଜାଣିବା ପାଇଁ। ଅପସନ୍ ଡି ନିଜର ବୃତ୍ତିଗତ ଦକ୍ଷତା ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ଡି ନିଜର ବୃତ୍ତିଗତ ଦକ୍ଷତା ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି ଶିକ୍ଷାଦାନ ସମୟରେ କେଉଁ ମୂଲ୍ୟାୟନ କରାଯାଏ ତାହା କେଉଁ ଶ୍ରେଣୀର? ଶିକ୍ଷାଦାନ ସମୟରେ ଯେଉଁ ମୂଲ୍ୟାୟନ କରାଯାଏ ତାହା କେଉଁ ଶ୍ରେଣୀର? ଅପସନ୍ ଏ ବ୍ୟବସ୍ଥାନ, ଅପସନ୍ ବି ଗଠନମୂଳକ, ଅପସନ୍ ସି ନୈଦାନିକ, ଅପସନ୍ ଡି ସମାପ୍ତି ସୂଚକ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ବି ଗଠନମୂଳକ। ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଆମେ ଦେଖିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି ଶିକ୍ଷା ମନୋବିଜ୍ଞାନ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଶିକ୍ଷକଙ୍କ କେଉଁ ଲାଭ ହୁଏ ନାହିଁ? ଶିକ୍ଷା ମନୋବିଜ୍ଞାନ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଶିକ୍ଷକଙ୍କ କେଉଁ ଲାଭ ହୁଏ ନାହିଁ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ଡି ବିଚାର ଓ ଚିନ୍ତନ ଶକ୍ତିର ବିକାଶ ଘଟେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଆମେ ଦେଖିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି ନିମ୍ନ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଶିକ୍ଷଣରେ ନିପୁଣତା ହାସଲ କରିବାର ଅର୍ଥ ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ ନୁହେଁ? ନିମ୍ନ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଶିକ୍ଷଣରେ ନିପୁଣତା ହାସଲ କରିବାର ଅର୍ଥ ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ ନୁହେଁ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ସି ସବୁ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟରେ ନିପୁଣତା ହାସଲ କରିବେ। ପୁଣି ଥର କହୁଛି ଯେଉଁମାନେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁନାହାନ୍ତି ଦୟାକରି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଏମିତି ପରୀକ୍ଷା ଉପଯୋଗୀ ଭିଡ଼ିଓ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ପାଇପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି ଶିକ୍ଷାଦାନ ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲୁଥିବା ବେଳେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷଣ ଓ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଶିକ୍ଷାଦାନର ଅଗ୍ରଗତି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ଉଚିତ ତଦାରଖ କରିବା ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ମୂଲ୍ୟାୟନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଟେ? ପ୍ରଶ୍ନ ପୁଣି ଥରେ କହୁଛି ଶିକ୍ଷାଦାନ ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲୁଥିବା ବେଳେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷଣ ଓ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଶିକ୍ଷାଦାନର ଅଗ୍ରଗତି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ଉଚିତ ତଦାରଖ କରିବା ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ମୂଲ୍ୟାୟନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ବି ଗଠନାତ୍ମକ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଆମେ ଦେଖିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି ଆଚରଣଗତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପ୍ରକ୍ରିୟା କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଆଚରଣଗତ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ଏ ଶିକ୍ଷଣ। ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଆମେ ଦେଖିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଶିକ୍ଷାଦାନ କୌଶଳ ସହ ସମ୍ପର୍କିତ? ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଶିକ୍ଷାଦାନ କୌଶଳ ସହ ସମ୍ପର୍କିତ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ଡି ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ମାନେ କଲାପଟା ଉପଯୋଗ, ପ୍ରଶ୍ନ ଉପଯୋଗ, ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଉପଯୋଗ ଏସବୁ ଆମର ଶିକ୍ଷାଦାନ କୌଶଳ ସହ ସମ୍ପର୍କିତ। ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଦେଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି କିଏ ଶିକ୍ଷଣ ତତ୍ତ୍ୱ ଉପସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ କୁକୁରକୁ ନେଇ ପରୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ? କିଏ ଶିକ୍ଷଣ ତତ୍ତ୍ୱ ଉପସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ କୁକୁର ନେଇ ପରୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ? ଅପସନ୍ ଏ ପାଭଲଭ, ଅପସନ୍ ବି ଥର୍ଣ୍ଡାଇକ୍, ଅପସନ୍ ସି ସ୍କିନର, ଅପସନ୍ ଡି କୋହଲର। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ଏ ପାଭଲଭ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଆମେ ଦେଖିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟିକୁ ମନୋବିଜ୍ଞାନର ସର୍ବୋତ୍କୃଷ୍ଟ ଅର୍ଥ ରୂପେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ? ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟିକୁ ମନୋବିଜ୍ଞାନର ସର୍ବୋତ୍କୃଷ୍ଟ ଅର୍ଥ ରୂପେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ? ଅପସନ୍ ଏକ ଆତ୍ମସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବିଜ୍ଞାନ, ଅପସନ୍ ବି ମନ ସମ୍ପର୍କୀୟ ବିଜ୍ଞାନ, ଅପସନ୍ ସି ଆଚରଣ ସମ୍ପର୍କୀୟ ବିଜ୍ଞାନ, ଅପସନ୍ ଡି ଚେତନା ସମ୍ପର୍କୀୟ ବିଜ୍ଞାନ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ସି ଆଚରଣ ସମ୍ପର୍କୀୟ ବିଜ୍ଞାନ। ବୁଝାଇଲା? ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ଆମେ ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନଟାକୁ ଯିବା। ଆଜିର ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଶ୍ରେଣୀରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ପ୍ରବେଶ କଲାବେଳେ କେଉଁ ମୂଲ୍ୟାୟନ କରାଯାଏ? ଗୋଟିଏ ଶ୍ରେଣୀରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ପ୍ରବେଶ କଲାବେଳେ କେଉଁ ମୂଲ୍ୟାୟନ କରାଯାଏ? ଏହା ହେଉଛି ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହୋମୱାର୍କ। ଉତ୍ତର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାନ୍ତୁ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତି ଦୟାକରି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।